best program neba hindukire kandi nakushimira mnonga erizoba ndi umucanga cya 22 ho Kashare kandi Kashare North District Nyambarara niyo mukayo mugurusi Edward Bijirwa no mukazwe kandi erizoba ntuza kuba tureba hambozi yo mugurusogu umugurusi Bijirwa ibintu byarabiremo ibintu byarebire ibintu byabugine nobwenje butwakubasa kumwe haho akwana umanya abanyankore bagira ngo mushija ataganda umukano wakamugenzi we mbwenu erizoba ntwenda kuba nutushaka umukano wako mugurusi Bijirwa turi kurebebera kumurgamo ndibetko mjuni haza kukugambira ho kace ahamjenyi wetu umuntu guno mushomesa wa primary o training rwe kandi abashomesa bari bakare umuntu no mugurusi w'emyaka 92 kandi akaza no mu politics yajwekera ecyange cye cyarubindi umukanso yambarra akozire ibintu binji munongo yabo mushubuzi kandi yabo murisa yabo muhinji mwene no muntu aine mbozi einemizi reka mwakira ha program nakushemerwa munongo mugurusi niye nakirenya netwenda tumanye obwozarwa tumanye abazire babo bakabarbahi tumanye na no wanyu ninkahi mbwenye weni ntekateka nkazarwa kurugenda 30 omucyaro ecyargarama omurka gwabonenero hati omugombo rerwaye hari hakwarwa nkwendaho okay ekiro kuteka tekesa ngo kazarwa rukumurwenda 3 nenchi mama kunakuzire yangambira ngo munyanya zona bene nkurata umurubaro rwo kubanza mu Uganda census bakamushirika aho kwaba kandi bajyango timba rwaki babakafa no kujango ngo mwana kuba kwara abana baza kufa hazo bamushirika bantu akaje yakuze yacucire konka bamushirika tubarambazire n'ecyo nukurga nobu bamwita ko rubaro haza mbwenyo nije naza wobwanyuma wa rubaro rwo kandi rubaro kunagiye kushombya byemba za Uganda nkashangura kunugenda 29 mbwenu shino teka ngo mumyanya kwa kana kukizo mwaka nkagumwe gonka nkana kizimyaka nk'ibiri ibiri eshatu ahubwo akaya kuze nawe yacucire kandi ubu nkani mukurata konka kandi akanazarwa amushijwa ndijo kuyafuire mawe yija yamuhungura mwene bakabaga kari umunyabuzari haza mbwene hari difference y'imyaka nk'eshatu ibiri so okay so nshishuru kuteka tekesa ngo myaka yona usheme kubazirwe ugwa 30 konko kwezi tokabasa kuteka te kwezi ni tekate aho kwa kandi bakajyango mama kabanjango akanzara umwitojera itojera nchimayisa iyo mwaka ukumayisa uburogwe watandika kwera bakubugisha bakugisha uburogwe nkuko abantu bagisha mbwe no utakezire umwe ahubwo teka ngo uri nko ku 10 ku 12 okay nabwo naka ari identity yanjye endanga muntu nkandika 12 byo ku 12 hawe nchi 12 nko nateka tekirwe n'icyo nkateka kandi omu namba zono kahura wakundi 12 nakwatsi 12 okay ambwenu orukuro mukoko uri umwana wakangahi umuzaro wa mawe kandi umwana wa mukaga wa katano kandi umuzaro wa tata nakugira ngo mawe akabafurwa ndizo iba yafa mawe tata yamuhungura mbwenu tata nyewe kandi umwana wo kubanza okay kandi hagira abandi abakurata hekije hakurata mu nyanya zomwe so muri mbwena harusho muri abana babiri umwe tata turi abana babiri kandi hari mawe turi mukaga mazumu mukabandi bwana bafuye n'itutsiro bashatu kandi cyo mu cyamurungi akazara bojo bashatu nabishiki bashatu bantu kandi mawe wambuze ati abazire bawe bakano beta bata mawe bakano bamweta
keishiki konka bwire omukazi kyabashwerwa bamwita izina ry'obukazi yes ery'obukazi bakana bamwita batinda kandi tata bakana bamwita kateshungu akabakora mu ki tata kana ashubura ibiti bya butoshana kashubura ibibanda by'itabi ashubura ubuhempeni azitwara cy'abagonya ibibanda by'itabi shi akaje hondera akagure hunzire akaza mu cyaro agura na wahondeye akikore kibanda akomorutara atwara cy'abagonya Buganda bakabagenda ke group batwara empeni batwara no manyise tabe ke business y'amanu kugira ngo umuntu nakore ibibanda by'itabi byihaha bitwara Buganda ni akaniya gakora hachikuno yo muri nkore hakatari abantu bari kuri etabe bakaba umuntu bagije ntabwo baresa bingi konka batakugiheza mazam bakaba bahinga nyinyi koko kuri abantu bahinga ibintu nabo kuyamwe sente no kuretsa kwabo yes mwene kandi cyabagonya no so mu Uganda timwa kwabe hatabayetabe kandi abantu bakunda kuresa abantu bakuye nabo kandi benda kuretsa itabe bagibatwara umuguru si yahirwa agwo mu Katare yagwo mu Katare ketaje yagumana twaletabe akabako mu rutararwe umwe bafunyafunya nembuze nabagenzi bakini nabagenzi bagena ka group bagena barara bashika cy'abagoye hato rutara bakabarukora bata bakani bakomeye banda byetabe batekane batikatu genke 10 biringo bingana biti nari kwingana biti bakomo batekane bishika kaha bakoma nirundi bahitse nk'eshatu bagarika babikoma kumwe byokora abtahati abigire biti bikomero mu biti ati yes atahamtu batahamtu byokora kuruga nkore mpaka Masaka kuruga mukore mpaka Masaka Buganda bambi Buganda mbirizo hari mbirizaho no tacyabaganye ture okay bakaba hagenda nk'isabiti yona bagenda bararira bashikiye batunda bagarukana bararira I am business booming ya musente akiza garika gwebindi agarika nkiyo umuntu mazire imyaka miringwa imyaka nkacenda nebiro mu nsomo ko kwishko bwirobo ukareba abantu ko yemba hingetabe notekateka ngo kiretire tabe yabancho muri nkore nci abanje abantu batashijihinga munonga kuko tukuraba Abraham hona tukareba urutoke rw'umuntu rwijwiro mwana manya umwani abanje abantu batacinga tabe iki batakikingira hakabaho kusoma no kwanga abantu kubashomiri bantu getabe okubano cyakwayo bantu ko kugiretsa abo kwani tukiyabana tatakuya bajya gutuze kushushure tabe ujyane ko kujihonda ariko kunukira uhura kitakokoraje hazambuye n'abantu kubashomiri bari ko kuretsa no muri nkore yitonora bingi bakari ko kuretsa nicyo bize kandi ko kabo kuno kuretsa bakaretsa sigara ikitine mu mingi itabine mu mingi kandi nitegasa no kujihonda kuza kujihonda kugiyemo ikibanda mazo ni kandi bati konka nke kibanda kimwe n'obuhonzire nk'amababanga higetabe ati nkagama mingi no kugegoma nori uko jihonda heza koma ningo ko jihonda bakaba byandike bikora bikeza koma babitumbika rimbwe bataha bagitumbika ibagarika bagitamize mu bajaza kaheru batamize baterane n'ibare rigeze ryayo otyo bakana bagite nkurungo baterane nkurungo itandike ikeza kwatana yakwanyagurika muri yakwatana bagarika bagibumba agikomane ati mukirera bumba yanaka ibana ikirero kuna jangu cyona ni koreka kuba bakikora bakaba bakikora bati nkenziga haza bagitambuye na kitamwa gigatera ahonda mutwe ikeza kama akitaho ahonda iki yamukenda kitaho echo nekintu niwe cyo wakozire nanye nkakikora okay mbwenu waguma mu murumo gwo konde tabe ninga wazo mwishumira ati kagenda najyo mishembi tata yija yafa bambi yafanchira umutunga kandi honda hawo atatari kujya ingonda ngwekere business yo mu business yafa amwaka gwa 1984
akabugozirwe 30 kayo bwatasya n'omugurusi nawe n'ubwafu iyo mwaka ogwo ngweno okubona we yabandize tatani wabandize kaye nakyo cyayikukira omugabe kuyabira atahize bakani bajyangu omugabe kuyabira atasi bakabata kwikeza muntu ngo akwatifuka akwata omuhoro akwata ikumu bikabiri yo mwene kigikiragiye cyo bugabe bwankwe haza mwenye wakagenda najomisha mubi naibo muhoro nakutwana naza kushenya kuko nakuza kushenya ifuko otyo amukungu yankwata wempera obwe kikakimara obwire burukwinga okwezi kubona obusha abantu bararya tubare bakani bariyo konka bakata kwikiza kukwata fuka n'abantu bakabahinga bahinganye cyo besherekire n'icyagiye umwana mwinshi cyari go munzara yo ize katero mu mwaka gwa 2025 mazima ahubwo abantu kutahinga kumara ukwezi kukona kandi abantu bakabatunga kuhinga bitakure no kwezi kwabaze batakwiga inzara yatera muri kore yona mazima so hati oyibo muhoromka nje naza kushenya omukungu akwata ije konka mwana ati mwana atoyo no shenya omugabo atahize iwe noza kushenya intu bishitata kwaheze kufa kana iba abantu bashenya omukungu anyutse kunkwata nyirukanga musiki ntimbe kikungu kikungu kirengwa kaho nkitemba mutu ati ntubita ati ni kwata ingoza kutwara nyakuri nakutera mazo nanguka n'umuntu kwega kwata kana kutera ko muziri ati kwata mwende kuza kuntera kuna ibe yagumanije ndengera kikungu ngo nyuma y'ikikungu kaho nzo mu kinyansi cyemburara ni jano gimanye ikiri mburara nyingi no byamira nshensera mu kakami eja temba mutu gikungu ronda mwana ogu yatora hiyo mwene cyakuru kikakikinja harugaramaho nabone cyo ati bakata nakazi bakakakaruho hari icyayi cyabonenero cyishomero nyeshereka aho nza mfura yakikunga tikaze kumugambiranya njyanti kunyimukandi yatunga amakaha nataho witu nyombororo kabunanya ntoraha ndite woku nyija mutangayo amahoro ngubika musugi kumutangayo koija ati wano shenye ntinyoshe na shenye namwe hakana mbwena mawe tukashkiya shenye kirebe kokori umwana worubwa atkiya shenya inkuzire ntinyote na nitinga gikushenya no muhoro tinga kugumanya ati mbena akana akoraki afigo muhakana mushija gihe umukizorurimi icuba cyanye mwene cyo kukuna mbihire kubona kimurime so kunkwata no kuntira ati agenda mwena abantu homanya ngo tatobu yabirafu yaheze kufa nubwo mugabe yatasi akungwenda 24 okay mbwenu twatushiriya byo kushoma kwawe hati nakugira ngo mawe akaba yabirazi atwira handi ashujwa handi akubanza haza watata yashujwa mwene tata kwafa ubu 24 ubwo hamyaka ejo umugurusa akafuta kagire mu ishomero nkaki y'umwana muto w'imyaka 14 akuba wazirwa 30 yafirana nena njomesa ngo ko ine myaka 14 konka mu myaka 14 soko katari umwana munome mazima akari akabebe hati mawe tata kwafa ubwo nangwe no bubaheze kwenda kunkwata oriro bwira umuntu yabira fa nyine akakuyabira fa inzuba gishinye bombeka bamubikira kandi batumbikira kandi kazunu ko twituma nyikereza tumuriho kake natukara kuruka yo mukahumura program reba hindukire kandi kwa kwantu watugitaho nyina umugurusi bigirwa umugurusi ogu akakora imirimo itariye mwe omugurusogu no muntu rukugira atapana no muntu utarukunde kintu cyo bakwete enjugano aha ko narebe enjugano nko kuguza umwana w'umushiki omugurusogu no muntu rukunda umwana w'umushiki kandi orukureba ngo umushiki nawe ashimiye kwawe kitinisa no kuhabwa chance nkaiba kwereza umwana w'umujo
nibingi munonga ebyafayo bimuroho mwene kwa kantu watwigitaho nakushemerwa reka tugende n'embuzi hazanyije akajwako mawaka tataka na ine mando zizi yabe na terekerere haza mawajya ngo ngumeni terekerere mando ato mukajwa kasi akabatire akubayombekere bazitamo azitamo aho butazocheza kuri yashina kashi wakana zikunda kubakana hariyo munyankore nagenda n'imigenzo y'abanyankore yazigerero girwazo yayariho byansi agwa najyango ngaburire mando ukoze gaburira ki kana yateka nkuburu yagoyoburu amperezo burungu mutwari nzegabura ashishobshera ampamtwara ateke bitoke impantwara konka kandi abitayo umukashishagara kajyatumbihe yombiri hati nyongwe niyo bintama kandi injyanga ateze mandwa bakabazhera kibyo kuri zazabe zitakwenda kubirya keshizo zikanziriye tako bwento ko obwire bo bakani bajyangu emandwa no zigaburira kandi ubu kuzigaburira nibyo kugaruka kari nibyawe mbweno no bitire mu konkano garko bishaba obani wabiri hatu kuwa kandi ubwo mushija kandi kuwa kubyiho ukabenaga hakabaho shi emandwa nzinyi wasa kunyiga zikutere zikwiti hati mwene cyagiromo kungu banikora Antoni na bindisa hati bintama haza mabomwe nakana hinga hari akini umutabaye n'umukuru yabazire kuriye haze kibaje kimwe kikakinko cyakwakira kuriye wekansegeri mwene yabe nahinga niye akana hinga emisiri okay ayi mukasheshaza kuhinga hiza uko mwabazi ajana atahana ijana yuko guteka hati hamwe mando kuntegansi no kugira ngo nzigaburire imigaki mbiriye ebyembe bazire muniriho nanye ndiho hati kundeba yagenda ansigaho na myanya zuwabe nankurata kunde umshanke yinitano umushana gwajwa nkugu ngiromoro inyatsimandwezo totina njyanti kanzotsi tirebe kuzija batkana akaba no kuzigaburira okutuma umumando murigege umuriro kwatakaje akakashakaze binyanse amajuga akari okota chimanyire shinkora aho kora hose na nenju yo na nese icyo kandi ndakimanyire yo kamfire ukotse mando konka zonka ubwo kandi namanya ngo nsiza kotse nenju yona enjuonesi tini cyarigiremo ebyanyu byona kuyagize cye itu twaza kaumbuga twashekere kukohora ngo abenko bento bashekere kibero itu na myanya tuzatseka tumo abantu abiziye kushahura bakabatine kubasa kushahuramo kashuka kashango kajyake binyansi by'umushozo biti bikura kuksiyaho naho kahire kabandamire oh dear tuza mwene mawahiya izire kuyo kinga ati ashange nje ryahitaka kuyayimere kanya useri areba ngubisha reba kingumanyenju yawe yasi yakatini cyakora ajya tsangaho tukarara umshaka tukatara umutuki ako no muntu wahibwe ukota kurara wabandi kandi batakajya gucyo tukuza kukombekera nju rero tukagikombekera mwene kandi wajyotse azotara umutugantara umutuki hati umutabani oyashanje ziri kuriya kubanza yamishi hati kuzaho kararoko tuje tuka ukataho wangi hati ashara mukuzo wo mutabani uko na munyanye zo go mutababe nankurata hati nyowe ansigomwa mukuru wangi watatentu ngumaho na wagenda zo mutabani umutabani umbwire uki tinkumu kayawe kayo nkemyeze ngani ngai no mutabani afurikayo arunene raho kana mabunene raho ishumiro ryaho ndire harbajuka Afurika ajazo kanama nawazo mbishentu bamuhaye kibanza tura okay hati jana mawe na munyanyazi nyongo makuru wa mukuru wangi hati wa mukuru wangi umukazi we andiya misho tatari kufaka bansigiye impene yangi impene yazire kaya sempene nkamukaga mazo
inkanzu risa inzitase kizitase mukasheshe inyekiro empenifu uyitwa mugoyi buki omugoye shugwagita kandi mayo kwipene kuzestaha basibiko mu kirugo buri impene bakisibika hankondo wena jya uyitwa mu hazo ibiro bibiri hafu yawe ezangi indisa nkibana zitase hafu ndisho wena njanje ndikiro kimwe ekifasha abaho cyanyama bagiguzaninga mu giri tugire igifwiti kazi y'impene nkamukaga ampene ya katano nona mukwatire kuna heze kutasya nzahero akine no mutabana nawe twena tukwingana tuzomu kibuga kuzana impene zitsibikiro mu kirugu kandi yanzu kata kutaho impene ukatsibikaho amahiga tigari yaha ikitabo tiye muti yo mu mwene hati we ateka mizigo bushera omunyungu akene kishari kine no mukono kishaze kuno akutahamizi okashuka nekishari omuntero hata kwata impeni ina tahize nkatsibuka agikwata hatahamizi omunyungu nekishari iki ubwo mukono gwacyo agutumukana kempeni nzakora mpora impeni yaruga mwempora namizi nigagona negamera gaputsi okuza kurga heru tikani impeni yazagarika kwitwa mugoyi kuyaye huri ninyiruka ninyije agire ko hati mwe impeni atwatsibuka kwi atwara impeni tiyafa hati yitwa mugoyi hati ndikishari yasitambikariye kandi n'ikintu kumugira ndi umwana umukazi no mukazi mukuru hati yo kayite mukuru wawe yajaje baje ngenda nyeta mukuru wanjye kari yayifonka aho na mama ntempene yafuije gibaje kandi yitoki ntibajya yitwa mugoyi konkanyo cyane gakimkwata ecyo kumanisa kabatwire nazitsamiza niwe yabazita mbweno azhamiza garukose ya bazamizi konkeje muri kubaje bagiri bakashanga ikishansha cyona kiri oh dear nyuka gahukwanka mwiri bankayishari yashtambikaho kandi namayungu akana najamizi kandi nayo kare yagire kuri kishari yashtambikaho agukora niza ninyiruka mbweno enzahu nyenya makubaje bagiri nyonka tsigana bagibaga nabyama tinarwara mutunguru mbweno nkarwara no kurwara nkashakorwe nabyama nateka nkoreki ubwo mukazi witse impene zanjye yishwa n'izindi natekuba n'wazitsire nicyo yitaye niki kuzashesha haki 10 burukushesha nkara nindeho mpurire nko kuyavuga inyimuka mpora nkanye n'umwenda gwanjye kanguguzire mbarira ubwo mutanda ngwe komanti kwate nkoni yanjye nsora ndaho mpora bigi batahora unigura ndabaho nsora kwataho ndeto ribayano hamanya kigushano kamaya kabuka kigusharaho naho narengire bakabanja ngo eyari ngo noko ubu bakana bagita wa kigando ahari kana maho hiye nako mugenzi kawe kwisi haza ntandika nje nimbuza mbanza ngenda nyikiro konka kakuyokwezi nkoko kukusesa nje kubwaseseri tandika mpikikahamka akayomuntu uko nako kugwana ko kuwarga kigushora nashaka umuntu buza ntowa akarumshiji kona hari harwibari ntomwana kunto ikona bisho kuzoikona ko yumwana unoze ntata na mtsigo ko nyuma ya hishazi umuntu kebaza kuyamba ubajyambwa ya hishazi ntaje hishazi buriyo muhana nugo nkiko ndijo nti tata yantuma ngo nzowa uikona ukitsobona kiri wiba uku akayigaruhonga nkakwe kansa kaza wibara kwikona ngurebe kansa bakabagama ngo baraba kansa za kansa ya wibaraho ndonduka shanki 11 ngo nini tukamaho kikatwara 11 zo mwabazi kikatwara izo baryona mbwene ko emyaka 18 yes ibirebyo tugenda kugenda nkangenda ninduka ndimo nebyere bitandika ku sasa 11 ubona hishanga mabona ya ndoro
mazima mbwenu kuri wa mukuru wanjye ndigayo nzo wa mukuru wanjye wa mawe tienda kaikiye kuriya kandi nabo twaraziye ku ndondo nguma y'umwe nguma kana mo tutura kundi baho kandi mukuru wanjye ndijo abo bombe nube bari bakuru ndijo na Afurika aiza aretwa mukuru wanjye umukuru witwa Marimi tija tutura hakabunga kutuzaha nona umwaka ugwa 2050 nibwo tufuruka tukazaha mu kwezi kwa mushanju muri hira tembura kandi mushaka mukamugura ninga mukamureba kanya umuntu kuko arego umwanyizo zo tahana kwanje tura ati twatwiri ntandika zo mukhiga shanga bo mu bahiga zo mukhiga nebitimba toberebe ebe kurebwa nabyo byo nkabikora ubu nkanta yo myaka enuma inyamisho yo ne yabetora mazima kibe numa kibe nzaza kibe no haka hara munyamisho cyo munanengwe nebicuncu birumu noba icuncu engwe necuncu cyenda kundira umuhigo nyokeje nakibinga ngwine nzaza otyo ngukitore cyayanga kutora ntabwo nkibinge cyicumba cya kitingi antibacumtiroku neza zabacumta mwene riyo neza kufa nkajyambutse hari itaraho akataye kitara kari kucyayambukire nubwo namanyire ntakifuza n'abantu abo kitara kugarukire kiragarukire shana chikachutire inga kikachurire kandi cyachutire kikagenziri kikakitakundendana konka mwene ruhangana rwo kurinda abantu ruhangana ndandi mwene kumba ati yo mihigo ko omwami musaba kandi mwetanga yaho ishirwa muranguzi no muhorra rwibaraho akari yo mukungu nawe aiza tsango muhigo oba kugira ngo amashomero nigenda kwa abana bo kusoma amashomero konkati barumu aiza nkwata akana kwita kwata abana atukwata bari yo muhigo abana bari yo mbona nanje ntwarira namo ogwe no mwaka gwari yari kugenda 5 n'ebi aha myaka 22 umukungu akwata ngozo ni yankwata ndi mukuru kandi kubango ndi mukuru kana yombekeye nero yanjye ntakirwa mukuru wanjye antwara antomwishomero antarwibaraho hatarwibaroza primary church school ozanga ikashizone keta church school wibarekeye church school wena ba church school baka buri mucweka kikakiri kwata abantu kubato mu mashomero ngo batungiye abana amakanisa gatungiye abana b'amashomero mwene kire polisi ya church hatinze mu mashomero batandika kushoma icyo mishamuri niko bagenzara mukuru icyantuye ni kimanya laheze iwo bikunda imbukunda okomanyiriro kugenda okusiba no yirukano uhiga hatu baftwara umwishomero imbukunda kandi mukuru wanje wa mari mi wantu wateretseraha wakari nashoma nabana be bari around bakana bashoma buye ntati kumpikaho bampumu injani y'umurengo rwawo hati bampumu zinyago kushoma nanye haza kandi mukuru wanje akari mu ntarukara na njango ko nkuru mshaba kweta ntumbuza akujya ati wato yomusibu toro mushomiri akimpera nanye hati ko samani ninja kushoma kawe nawe cyangiye mirimo na munonga ikintu mu cyo kubanza mukuru wanje ubwo nabenye na aza Buganda ampandikiye bara ati jimpingi kushomera agiye kushomera kandi kunza kugarukamo ibi byangu kumuhandikira tunoka ato yihandikiye ya wanje kumpandikira umukushoma akushomera umukandika to yihandikira takwena ngumpa ampandikira ati kwata cyane gantandika kushomesa mutene kibono gatandika nko mu kwezi kwa mushanju kwa munana nzo mu cyakabiri nzo mu kumpike cyakabiri tinza rutoma ni cyakabiri kikiri nshomesa mani
ikanisa nkunda mazima ndifuzi na mawona wakafa nkaga atanu n'ibirobo kumunaheza kuzo mwishomero mawafu mbwe nati mbifuzi hati ikanisa nkunda empera babana bampera fuzi nanye ninyugurire vwaro na myanya zo gwabe nankurata nwe nagumye nawe nawe mwishomero nimwe nawagenda yo niwe wetarafimire hati ko nkagumumuka nwe yabantekera mukuru wanje unize nawaha ambingo umwe nyumbiko mwanje nambwe narugura hariho mugano gwanje nkagubyaraho mu kibuga cyanjye aharugura mu rutoki cyaho hati nyumbiko mwanje myanya zagwamo nzarwiba zarutoma shoma kibena cyo kubanza cya kabiri nyoko nabenza kushoma naka hari papa rwa lista y'abashoni nkanta ncyaha mutwe ntabiri wa kabiri ntabiri kubanza ndi wa kabiri ndi wa gatatu hazabashomesa bankunda nashoma rutoma washomera y'ibina bingahe ikurya cya kabiri kwitya cya mukaga ukagumiza mu wabishoma waruhama gumiza mu bishoma hama hati na kuma no kubishoma na kabishoma na n'ikibuze cya primary living icyatana munana nkaba umuntu wakashatu muri nkori masima kandi nkabasingo kubara okora karaha kubara kubara kandi imbare iri inyonyozi masima nashoma atana munana atana mwenda nazo mukoreji wazahi umukoreji kakoba kakoba niyo koreji yabereho bwiro ni yabereho ya primary nazo mukoreji atana mwenda nkaga nagumo nawe gwa nkaga nagumo kagumiri abo kwaba kareta abantu bargomo junior secondary 2 na junior secondary 1 3 babatshanyisa ubu baheze kusizinga primary 6 bakugira ngo bashyire kimwe junior secondary 2 mbene baje babatshanyisa haza kuba batshangise abe bari abaryo mu cyamukaga batitemo babatema bingi konkanya batubantemerana abinagenda bokuno bakabatema babiri nyongo muzamo mpeze nkaga n'ibiri mbo mushomesa bantwara cyanda niyo watandikira rigaga niyo natandikira so ubu munyanyazi niwe yabatahananye kuriga primary maho yaheza kufa no kitseho mbye ntandika mbo mushomesa nanye ibyo borombegamo ngo mushara gwasinge 25 ubwo ngo mushara go ngo mushara go ni tutunga 25 singe 25 so kuwa tunje mushara gwa 25 ubworo wabusibura ndabusibura no maisa shinja 25 zikazira sente nyinji munonga kugira ngo ko kuwabiruza gure ikintu cya hafu yemwe hafu ibiri uko takutsiye sente masum nasibura ubwo hati ubu kunaheze no kunahezenti nkaga atane ibiri nkaga n'ibiri natandika kombeka akazo akakuya nakashenya nayombeka henjwa mu kibanje iki nayombeka mwenje namwe natinkarigahoga masum ngoma ninja injibarura munti nshenye nyongeraho so okakora cyanda ko wamara y'imyaka nkengaye nakora cyanda yangu bize bona cyo ko nakozire kumukora cyanda inji umkaga n'ibiri n'eshatu umkaga n'ena no nabiye nagiriye munogo politics no ndi umushomesa hati baje ukunda politics izo na politics nkazana nakakoba bakenda kumbinga umukore jyawo hawa politics obwiro bwe hakaraho binaki akaraho UPC na DP ejeni nkaga naguma ekatandika atana na mwenda so Uganda etakatungira independence etakatungira independence ebina bikabya kanyere byabire kare kashikuza kwija twakumara kuza no kutunga independence ibyo nabikabirumu kabaka yize kujya ningira UPC tabo kubangu
UPC kikaki ikibiina kyatandikire kikurwana na DP bakiza kuza buraya kuza gukora endagaano y'okuza kushaba independence taba DP bahungireyo UPC ekagumizamu konka obwire bwe hakariho ebibiina bingahi bibiri byonka ebikuru bikabiri bibiri UPC na DP hata bwenki wakunzire ekya UPC mbwenu ekyo kiri njaruhanga nwakironze ngu nkikundi habwokuba bakaba bagira ngu kutwatandikire nyokuna wabanze kungambira ebibiina nkahura nakundamu ekya UPC mazima nikakikundira obumanyiso akwa UPC kiine akamanyiso k'engaro DP eyine ak'entomi mushi omuntu w'okuteera entomi nogira nawe nyowe nkunda engaro wayeganya ekyo kitomi nayeganya ekyo ntomi wagenda n'engaro wareba abagabo kandi n'abatandikire bagira ngu owa UPC owa DP nateebwa kuba ari omukaturiki kandi owa UPC n'omuprotestanti mbwenu kandi nyowe kandi omuprotestanti kandi ntakenziire kuruga omu protestanti bwange nagira na UPC nkaaga n'ebiri nkaaga n'eshatu nikihanda nkaaga n'ena habaho obururu obwabuyaga na bugangizi omumara twaheze kutunga independence buyaga na bugangizi yawa ontare ezo nozimanya hati UPC ekagira amashaza buyaga na bugangizi ababunyoro bakana bagakiriminga nk'amashaza gaabo aba Buganda ngwito na gaito no Kabaka ayombeka ekikaari ky'ekikuru omurindeiga eryo mu Bugangizi aha nyanja ya Lake Albert aho hariho n'enyanja nangwa mbwenu hati kuri orutaro hati UPC kweza kutunga independence no bagira mbwenu hati kikwija kubasa n'enki katiho referendum turebe ababunyoro abakunda ngo baze bunyoro nibahe abakunda ngo bagume Buganda nibahe nibangahe hati kwataho referendum nanyo wasangiye ndi mu UPC nti ndikumirira bakija bandonda cyanda bandeta nazo mu rutaro waza Bugangizi rutaro kuza kuteza ubururu twaza Bugangizi kandi kumanguka no UPC murungi bampugwa presiding office nawe ukora twateza ubururu abanyoro buyaga na Bugangizi twagata mu runyoro abaganda bandi kutwita yo mu motoka na basi yitu bakagitera amabare abwenji mwagitire bunyoro abwenji mutarashitire Buganda tukagita bunyoro abo kuba kikankirebe ko ngo aba Buganda bakabatwara amashazago agabega yo agabanyoro bengi konka bagahamba buhamba ukenda bwendeza so imwe mwashara mwajyangu mwene egarike kuri ngwegarike kuri mwene akaruru kasharamu ngwegarike kuri gagarikaye akaruru kaheza babatera amabare basi kuza kurigayo kutuyiha Bugangizi kutuyiha buyaga kutwitsaka entebe tukarabo mu mabare mazuma kwikarya ntonde tukarabo mu mabare tuyije twaye konka mwahona twahona kandi ubukona kwa naho ndintu ubu kwashangira yofuzi ndi nkana tankirwa ngo byinyi ndikenda kushwera ubwo mukazugo isente ntazine none nitunga 12 kashoto otazine kandi zaza nkaninga mu byinyi ngwe ni pakasa konka sente ko ino mushara ko rya nkayi no mushara aha government payroll kandi sente zabaki kashityo cyinkintere haji nikore ngukunda ndi harga payroll bijagwana washashwa mushara ni uvuga ni impezayo haza kandi ubu nkanta kubasa kuzishitsa vuba enjugane kane ingana ki singira 12 na 2 no tungo mushara gwazinga hi gwasinja 25 nangwa n'ubu nkana be headmaster kutunga 25 bakumpara nsi ya senta 2 konka zikiringi
mbwene so cyo oja sente abiri umushahara gwa 2,700 abiri n'itanu inyongereho allowance ya shilingi abiri ya shilingi abiri osya 2,700 zona okay konka mwene zine ni saving zikazita kubasa kuruja juba kandi basa kuteka nkama kumukaga na mukaga ninga na mushanju konka kunagire buyagana buganga kunagire buyaga katunga y'isente ezo bampira mu mwito akoze kuri umbururu kunagire tukaze mu kwezi kwa mwenda kwa mwenda ku 10 kunarigeyo isente zine hireyo mu 11 nazi kwata zona okay shilingi kazinga he tinkwishwa muhendo konka kihe sente zabinzi basa konkorera byona yes akwa kunize na yinja hoze na benyini nazo anajuga naheze ubo mukazo ko mushangire hi umukazi yakabariyo akari cyanda ho hi yes wabe headmaster waho ndukuzaho naho kunashiriho yankunda munonga akampano kwa headmaster imperizo mwaka gumu kampano kwa headmaster ubwo mukazi wanje akariyo muhara wari shente barufutura hamwe bakano yakine kigena na ubwo ariyo wishe konka mwe nabishibwa bibiri ubwakari umutakaje atanakunda nakwinjya muhara wanje hati ubwo muki akariyo mukibena cya mukaga asafa naho kwachi tembozi neza kutahira naho kwacheza hati atakuza kuyengera bishyiba kuyabashoma yakacya mukaga garikiraho niwe yakana zagarikiraho akwa ni shakata ni interest yo kujya ngo bashome hati ishentu ubwo abari headmaster kandi wari wampirisho merero wakana arwe neje kuza kabingo hati nuyangambiye no bugenya ari ishentu yes amungambi ubugenya iwe uko wamurebereho ninga kuyakuzira ati muharanje umushikani akana ashomera umwishumira cyane uri kumumanya ndi kumusomesa so kasharaho kugira ngo aho kora ntorya ikashiya mumvire ngani ndo mukazi nyendo mukazi okwere kandi namuri bya yumukiwe mukwemirungi akana shacho musha mundebeka ahabwanja kari umurungi munonga mazuma kuri gumbishya abandi abibaro uko tuyiro mutumo yene cyetengo cya mukazi arukushaki omukazi we mukwemirungi nico cyonka nicyo kikuru munonga ebyo burungi bwa misho manya yene cyemerero ki ebyo bukabitine kibakwata kandi omukazi we mukwemirungi wakubasa kwija tukaturana omubusingi hate micwemirungi kikanti kugira ngo taragamba munonga nasimba amaju emicwemirungi kikanti wanyisaki emicwemirungi koko tuyere no muntu noreba umuntu uri kubasa kuba nakunda gukora okay icyo kandi icyenda akon kanye na umukazi uri kubasa gukora icya kabiri umukazi uri gukura kumujyo uteki ticho akamaye ko wacyanga icyo kana kimurebiremo kandi we nenyenda umurimo ko omukazi uri kutaseka okay kureba ngo kawacu murebiremo ngo nakunda kana kimurebiremo nakunda abantu okay neka yabo uko kunabenzayo nko mushomesa tukutaye irabaka ndibo kuba kutwakira bakutuhereza ubushera bakutereza mbene kandi ibyo kandi mbimureba mu bintu binabene nyenda ndi umuntu uri kwatansana ni nawe kandi n'umuntu uri kwasa kwatansana nawe umurimo gubona kundi tyagiye gutwara iki kikore kutagiye guteka iki tikiriki icyo kana kimurebiremo okay so mwene shento kuya kwaje ati namukwezi okagiro tsecha korwa mukabo mazuma akwa binene ndi umufumiro kandi ndiyaba akabaga ibite binene mazuma so ishento kuya kuterireho pasi nkengamba yebirebi waza wayegambira nawe ninga we tarho bwagambire nawe nko nkagamba no kandi pundene nintu yana mushomesa no buna hezi kumushomesa bakabari nka na hariya usera kwa mugambira we yatwara to nawe yikiriza
taragirena no kugira ata ahare manya bihanchiri yo ninshoma manya cyase kushoma kana kushoma bakaba bize ngo kushoma kwa gashyira kibina cyo cya mukaga mwena karho na wari inzuro ra mugambe ningira okay wizuro mbwire nizuro mbwire namushira nkaga neta o twatshiriya orundane njugano ubukundi ga uyaga umkwezi kwikumi okwikumi na kumwe isente zinihiriyo nzireta ingambira tatazara ntinyenda kureta njuga neza umwanshwiriri bakaba babinshwiriri ibintu ukanda kurenta wajanga wakakuchwera 12 singira 12 nempene yishenkuru otyo mbwe n'ekitoma cyanyina n'umwana ate kitoma nane jombuzi bikabitari mu 12 12 kari orwishe ati ibyo ndiba nabitunga kurwa umusente ze natungire kuriga kuriya neza ngeze nenyine ikundi banizo gukora ubyenyi installa nvuga yatyo ntandika ngamo mbwe no ubyenyi tutaha kakuyo kwikumi na kumwe kwikumi n'ibiri na twahandikwa amuko kubanza kibanza cyo kwezi ko kubanza nkaga n'etano akija yashikaho mu kibuga mazuma baba gitirahi batwita rutoma kapanyisa motoka kurga cyanda kora no hamanya rugaga kuri hansi mwapanyisa motoka ki pick up zikaza bireho zakanyire ikero pick up yo mushija witu Petero no yatiretse no yanditse akari umwana wanjye muno bakureta mpaka mwajwaro butimba mwashagaze na butimba bwajwara bagiriye bare na za keke zikaza hangire sasha zeno mugati mwasharo mugati muhango yakubwe ngwingana kona wakati kasharo mugati so kumwahereze mukama abahabana bangahe bwanyuma mukama abahabana bangahe haza wahora kunabire nyine mu myanya zitwabo twimi bari abakuru banje bakabari okuwabo haza nkantanye n'ikitengo cyo kugira abana no kushwera nkansha baranga ntona kunda ashwere tompo mwana aro kashwera mwaka ki kibanza cyo kubanza akumugwenda nkaga n'etano uko ine myaka 3 n'etano ndi ashatu na kawabota kuzire munonga ko kiri muto ati kwatabo kumanya n'ikitengo icyo rangana bakacurira kandi n'ikitengo cy'umukazi yamumpa n'ikitengo cy'abana haza mwenda yatahizo banosha ningi yakuratiro tena jango akataha kibanza cyo kubanza ibirabira na mwenda yokwezi kwa mwenda amuteraho muhara mbwene nchimaisa ngwiciro cyo kubanza ukamutwishira nuko nukuteka ibara nari cyo kubanza ndiyo yakwatsira nakoko amushyi wanje jori tuwo guhana umwana mugamba n'ombarira ninjira kibanza 29 yo kwa mwenda ati nkaga n'etano bamuturaho akaza rumwe rwaro ryamabona kandi cyo musubisa cyane kuyakwatse witwa amarete twamutamabona yazaho ni mpiru kuri ngo nkashabara ngo ampa mukazi yamumpa namushangwa ampa umwana nawe yamumpa abo enshonga y'obwire titwabasa kuhendera konkesa beter kuyija mukama kunzire tujagara kahanisho cya kabiri bitwa hati reka tuhenderaho turi mu 22 muri Kashare North mu district ya Mbarara kandi turi mu makago mu gurusi Bijirwa Edward no mukazwe n'abana babo so nande betko mujone nyine asafuturi yahebwa na Gerard Katsabe mukama kunzire sabite erikwijana tugaruka shaha niyemwe no bwire no bumwe program niyemwe